Glavni arbitar na utakmici bio je Ninoslav Spasić iz Surdulice, pomoćnici Radovan Stepanović iz Novog Sada i Zoran Ćupić iz glavnog grada Srbije. Gosti su prvu ozbiljniju akciju izveli u 4. minutu utakmice. Tošić je presekao jednu loptu, upravo ćete to vidjeti, ona je došla do Jovetića koji je sjajno pronašao svog kolegu iz napada Diaru. Tamnoputi napadač Partizana tražio je poziciju za udarac, na kraju petom odigrao do kapitena Antonija Rukavine koji je izblokiran, postavio se dobro Ignjetijević, na kraju nije bilo ni kornera za Partizan. Posle ovog slobodnog udarca koji je izveo Tošić u 11. minutu dosuđen je novi prekršaj, ovaj put nepropisno je startovao Diara. Prvo uzbuđenje na suprotnoj strani u 15. minutu dobro je intervenisao Darko Božović. Minut kasnije još jednom iz prekida pokušava reprezentativac Srbije Zoran Tošić. Još uvek bez onih pravih 100% prilika Tošić izvodi korner, interveniše Saša Stamenković, lopta ponovo dolazi do fudbalera Partizana, pomaže Mihajlov, Tošić ulazi u 16 teraca, pored njega je Ignjetijević, a sudija Ninoslav Spasić pokazuje igraču Partizana žuti karton zbog simuliranja. 25. minut utakmice. Žuka za Rukavinu koji je tražio u 16-tercu najnižeg igrača, a čini se da je loptu zahvatio kapiten Napretka Marko Đorđević, na kraju sigurnim rukama Saše Stamenkovića. 0-0, još oko 20 minuta do kraja prvog poluvremena, zatim Tošić prema Diari, ponovo dobro zatvaraju fudbaleri Napretka i na kraju potpuno otklonjena opasnost. Partizan je od prvog minuta napadao, imao više loptu u svom posedu, ali nikako igrači u crno-belim dresovima nisu uspeli da stvorenu pravu priliku za gol. Ovo je centaršut Maletića i pokušaj da se pronađe Jovetić, ispred kojeg je intervenisao Đorđević. Nakon još jednog kornera u finišu poluvremena iz velike udaljenosti, to dobro pokušava Rukavina. Retko su Kruševljani dolazili u poziciju da ugroze gol Darka Božovića. U 38. minutu Saša Stamenković je ispucao jednu loptu, Lazarski pogrešio, a u prilici se našao Novković. Ipak golman Partizana na visini zadatka u ovoj situaciji. Akcija iz 47. minuta koja je najavila bolju igru Partizana u drugom poluvremenu. Morira prema Maletiću, ispred Diare još jednom Đorđević. Stevan Jovetic se veoma lepo oslobodio Šljivića u 51. minutu, pa na muke stavio golmana Sašu Stamenkovića. Rnić dugačkom loptom pronalazi Moriru na polovini Napretka koji odigrava desno prema Diari, zatim povratna lopta za Jovetić, ali mladi napadač Partizana šutira nešto lošije. Evo sada prilike i za Napredak da posle ovog kontrnapada urodi nešto više u fazi napada. Za trenutak Lazevski. Stigli su da se vrate fudbaleri Partizana, ali je domaćin upravo iz ove situacije stvorio najbolju priliku na susretu. Šutirao je Predrag Pavlović, lopta je pogodila prečku. Tražili su igrači Napretka pogodak, smatrajući da je lopta prešla gol liniju. Tako nije mislio Zoran Ćupić, kao ni glavni arbitar. Ostalo je 0-0 u 55. minutu. Najbolja prilika u dosadašnjem toku utakmice i na jednoj i na drugoj strani. Da pogledamo kako je započeo i kako se završio napad iz kojeg je Partizan stigao do prednosti. Rnić Žuka prema Lazevskom. Zatim Diara. Tu je i Tošić. Povratna lopta prema Žuki. Maletić Morira. 1-0 za Partizan. 58. minuta susreta. Loptu je do duše zakačio Saša Stamenković, ali nedovoljno da spreči Moriru da se upiše u strelce.
Nakon vođstva Partizana, napredak je stvorio još jednu priliku, ovo je pokušaj Novkovića, ispružio se Božović. Može se slobodno reći da je pitanje pobednika bilo odlučeno u 68. minutu. Maletić je vratio loptu do Morire, koji je iz prve pronašao Diaru. Diara je nosio sve do ivice 16-terca, onda dobro šutirao Stamenković, ipak odbranio ovaj udarac, naleteo je Jovetić i nekako iz ovog ugla uspeo da savlada golmana Sašu Stamenkovića. Partizan je poveo protiv Napretka u Kruševcu sa 2:0. Još jednom gledamo 10. gol mladog napadača Partizana u ovom prvenstvu. Mogao je Ignjetijević u 76. minutu da smanji prednost Partizana, šutirao je s otprilike 25 metara, lopta je zakačila Novkovića, promenila pravac, ali je nastavila pored gola. Dok gledamo posljednju priliku na utakmici koju je propustio Maletić, još jednom da ponovimo da je Partizan u Kruševcu savladao napredak rezultatom 2:0, golovima Morire u 58. i Jovetića u 69. minutu i na taj način obezbedio mesto najbolje ekipe u jesenjem delu prvenstva Meridian Superligije. Kod ove situacije asistirao je Lazetić, koji je u finišu utakmice zamenio Jovetića u napadu Partizana.